Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hara eden fuddo e deftere men do no wi'e arba'ina nawawiya, deftere andande lollunde no fandi suudu juldo mo natata tawa alqur'ana ka suudu mum ron ka tawde deftere o cernojo mo jangeten do fi mudum maketebe imamu nawawi no fandi suudu julbe be natata marbe defte ron ka tawde ton arba'ina nawawiya ma ron ka tawde ton riyadus salihin dum non foko kanko windi ma ron ka tawde ton kitabul azkar. Hara ko cernojo jabanado ko cernojo la joginodo anniye laabudo ko duwadi Allah subhanahu wa ta'ala wadi defte makko den o hebani duubi buyi kono defte makko den no fandi ko wieten ko innen talibul ilm dabbo gandal ala dabbo gandal jeado e mazhab al-sunna wal jamaa innen mardo defte mo nata ka suudu mu ronka tawde ko wiete ko innen defte ko wieten ko innen imam an-nawawi. Kono haray do en jangu tarjama mabbe on sabu haray hiden andintina sellana goddo dettugol deftere fiino de janga ro hara anda ko mbo walli fiinde ko e diina honka on woni ko fi hon dum o windiri deftere nde sabu sa andi ko hombo woni on e ko fi hon dum addi o windu deftere nde hara afami feccere deftere nde sabu sa andi ko fi hon dum anday hande kadi ko fi hon dum o woni e windano dum. No wodi cernobe go walli fiibe defte kander kaso tawata harano nanga soka windi tonga deftere on don faydi so windani ma deftere den atawai hare hondum ko a jangay tun anda o windudo do ko e der ko wiete sattende o woni o windide do deftere. Inne wano misal fi en famu ko woni e yawtude kon ene wonube inne leyde porto do be sibe jonni en do joni yen sifo fi leyde porto bikwa be jonne be na sifani men fi leyde porto kanyum e jodi do kamen tum no janga ka lekkol tum e on don ko sifoto ko piji didi sertudi sabu an a wuri en nokkure den ko sifoto da don ko no serti e jangudo tun ka defte ko dum anoto ko dadi cerno be daiman be innay sa dettay deftere janga da hani jangude ko wiete inde cerno jon anda aqida makko on ko e diina honka o woni ko e der finde honde o woni sa gayni don kadi ko fi hon dum addi yo windu den deftere sidu non gayni anda kadi sare le cernojon konto cernojon wuruno e ndi leydi o anda sabu sa andi kadi konto mo wurno e fewndo o windi nde deftere hari on tuma ko e laamu hongu kadi o wonno sabu winduɓe defte ɓen fof tawata ko lanɗo bonɗo laamino kaɓe woni ɗon on no serti e winduɗo e deftere fewndo tawata ko lanɗo moƴƴo laamiɓe ko ɗum waɗi defte go a jangay tun anda a oɗo o walli fiiɗo ɗo none no woni haalirde non no wa'i wasi tawi woni ko e nokkure ɗiƴande koye nokkure nde tawtara liberté ɗuuɗa piiji ɗuuɗa o windata ɗum ɗon fof wallete a faamu deftere ɗum ɗon fof wallete a faamu ada deftere haray inchallah en yewtay ɗo ko fi hon ɗum oɗo ceernojo imamu nawawiyu ko fi hon ɗum o windani ko wiyete nde deftere ɗo wiyetende arba'ina nawawiya mo windi noon defte buy kono haray enen ko faala ɗen ko suɓanden nde kadi ko fi hon ɗum ko sabu haray ka fuɗɗagol e fannu wiyeteɗo hadis on fi jangugol mako nula ɗon no jeeya e deftere nde cernoɓe ɓen fof innata yo neɗɗo fuɗɗor nde deftere wiyetede ɗo innen arba'ina nawawiya bimana haray 40 hadis on innen e ɗuma hande darsu men on ko tarjamatu al imam an-nawawi imamu nawawi ko do faala de jango bi mana ko tarjama sifagol ko mbo woni imamu an-nawawi do e jangu dum do hiden hani faamude ko fi hon dum be wiani arba'ina hadisaji arba'ina wona imamu nawawi tun windi arba'ina cerno be buy windi ko wiete defte inni de arba'ina ndedo ko no ndeyne deftere faala de jangude ne ko arba'ina nawawiya kono sa inni arba'ina tun cernoɓe buyno woodi winduɓe arba'ina ko fiyon no cernoɓe adodiri e windugol e deftere ɓe innande arba'ina capannayyi ko wiyete arba'ina gon ko capannayyi ko addi ɗum hadisa no woodi loɓuɗo hadisaji loɓuɗi no woodi wimana hadisaji ɗi sella no woodi ka ɓe inni wondema nulaɗo maki
kala winduɗo ko ɗum wi'ete kala hunjiɗo kala winduɗo hadisaji 40 o jeyoyte e himɓe naata ɓen kal janna o jeyoyte e ko wiyete awliya e yiɓɓe Allah ɓen kal janna ko gonga hadisa on no lo'i hadisa on sella kono honɗum ceernoɓe ɓen inni ɓaytu woni hadisa on sifama e cenɗe buy sabu ɗo konninen hadisa on ko daif wa laysa al mawdu ida mari hadisul mawdu da mari hadisul daif enen en sifino ke ɗum ɗon ka mustalal hadis haray innugol ɗo arba'ina haray ɓe heɓuɗen hadisaji buy lo'ude bi turqin mutaaddida e laawi sertuɗi wondema kala winduɗo ma kala hundiɗo hadisaji 40 o jeyoyte e ko wiyete o jeyoyte yimɓe moƴƴuɓe yawmal qiyama hadisaji go hinni o jeyoyte e yimɓe yanuɓe sahidi ɓen bimana yanuɓe sahidi ɓen baraji ko ɓen jogui kon kanka de way ɓayɗin ɗon baraji hundiɗo hadisaji enen wondema 40 hadisaji go kadi ari inni wondema o jeyoyte e yimɓe tefoyayɓe ɓen yawmal qiyama tefanoyayɓe yimɓe ɓen ko sabu ɗin hadisaji ɗon addi on ɗum yo ceernoɓe ino ɗi hadisaji ɗo no lo'i kono sa hi'i ɗi jantirama cenɗe ɗen fof haray hiɗi mari on ɗum hiɗi mari asli hiɗi mari source ceernoɓe noon adodiri e windugol arba'ina mais alasa fami ko honto arba'ina ko fiyonu ceernoɓe windani arba'ina hiɗa mari ceernoɓe buy winduɓe defte inni ɗe arba'ina ina imamu nawawi tun windi deftere innetende on ɗum arba'ina haray ko sabu ɗi hadisaji lo'uɗi ɗo addi o ceernoɓe adodir e windugol arba'ina fami jaaɗo joni noon nde deftere joni ɓeyditen ɗo arba'ina annawawiya awi nawawi innen nde deftere fil haqiqa wona imamu nawawi windi nde wona kanko tun windi nde nde kañum kadi no woodi ko honto o itti ɗo ko fi wata en tuni ceernoɓen ina yangino tun arba'ina nawawiya ko imamu nawawi windi la hadisaji nogay e jeego hino ton wona imamu nawawi windi ɗi ko ceernojo no wi'e inne wondema ibnu salah ibnu as-salah inne wondema ɗo ibnu salah oɗo no windi on hadisaji 16 o inni l'islam o fop koye ɗi hadisaji 16 ɗo inne wondema o windi hadisaji 16 afwan nogay jeego ka kono ana nogay jeego ibnu salah windi hadisaji yelu nogay e jeego o inni l'islam on fop koye nder ɗi hadisaji nogay e jeego ɗo woni on ɗum e yiilade ɗo enen e faala andude on ɗum asli nde deftere nde wonɗe janngude ɗo ko honno nde heɓori ina fi ko imamu nawawi windi hadisaji ɗin 40 fof nogay e jeegoji ɗin konnu ko ibnu salah windi ɗin hadisaji ɗon walaysa imamu annawawi kono ɓay kanko o windi ɗinoga e jeego ɗo o innali ɗi on ɗum arba'ina nawawiya sabu e timmali inne wondema arba'ina nawawiya mana sen faami joni noon imamu nawawi ari ɓay hewti windugol hadisaji 40 mum ɗin ɗetti ɗiɗo taw noga e jeego ɓeyditi noon e hoore ɗiɗo ha ɗi timmi 42 jaka ɓe andi hadi nde deftere ɗo kadi ɓeynayde tun ko nde arba'ina kono ko on ko hadisaji 42 woni e nder mayre hadisaji 42 kono ko fiyon noon ɓeynani nde a 40 ko sabu arabu ɓen kamɓe ko haala maɓɓe so tawi woni ayni ko 40 siɗa faala so tawi woni 2 3 4 fawi ɗon siɗa faala anga wolta ko fawi ɗon ko kono ko hadisaji 42 woni nde e nde deftere wiyetede ɗo arba'ina nawawiya 40 hadis on ko 42 hadis 26 on wona imamu nawawi windi ɗi ko ceernojo no wiye ibnu as-salah nana sen faami illen joni noon innen e ɗuma imamu nawawi ɓeyditi ka 26 ɗo ɓeyditi ha timmi 42 hadisaji 42 kanko mo ɗuma hatti ɗo heɓoyɗen noon kañum kadi ceernojo naɓuɗo ha hon ɗum kanko on naɓi ha 40 mi anda se faami ko ɗum famete ibnu salah windi noga e jeego imamu nawawi ɓeyditi ɗon ha hon ɗum inne wondema 42 e manno ceernojo no wiye ibnu rajab al hanbali ibn rajab al hanbali oɗo kañum kadi ɓeyditi e hadisaji imamu nawawi ɗin ha o timmini 40 mi ana sen faami kan kadi o inni e deftere makko nden jami al ulum
والحكم جامع العلوم والحكم كو حدي كو دفتر ابن رجب الحنبلي كونو نديرو دفتر asli mayre num hari ko ibnu salah imam an-nawawi beyti hawni 42 odo kanyum kadi beyti hawni 50 o inni deftere makko nen jami' al-ulum wal hikam jaka mendi jami' al-ulum wal hikam nene mayre konde ko 40 nawawiyya l'imam an-nawawi nene ndede o deftere kanyum kadi gonde ko deftere ibnu salah de mi ana sen fami kono deftere ndende heburi jaka mi andi simi hi 40 an-nawawi 42 hadithon asli mayre hari ko ibnu salah odo be beyditi haray kanyum kadi de deftere wiete do jami' ulum wal hikam ibn rajab al-hanbali ko wiete 50 dum haray on don kanyum kadi ko do beyditi bi mana o do beyditi hadisaji jetati e ore deftere imam an-nawawi fami kano jonnon do enen en sifike no deftere den heborino jaka mi andi onno jaka innugol nde deftere do ko imamu nawawi windinde ko nde tawde ko buri duudude konko kanko windi si wona no asli mayri ko mbo windi ko ibnu salah sabu fi wata en toñu ibnu salah sinano sen inni ko imamu nawawi windinde fo hare enen en toñi ombo en toñi hare ibnu salah mo kala ko en jonu tonu hakke mo ibnu salah ko kanko hebi ko wieten ko wonu ide windugol hadisaji di jonnon nde tawde hadisa lo'udo fi windudo capannay imam an-nawawi ari beyditi ka 26 ha woni 42 imam ibn rajab al-hanbali beyditi ko wiete 8 hadith ha timmi 50 o inni de jami' al-ulum wal hikam jaka mi andi silam faala suudude de 40 nawawiya do kane sharha yanya ko de deftere dum sota jami' al-ulum wal hikam ibn rajab al-hanbali sabu don hare on hadisaji ibn saladin hidi der ton hadisaji imam an-nawawi din hidi dor ton tawti non hadisaji jetati de odo kadi beyti di fami ke no deftere ne heburi jonno hiden jangude ene imam an-nawawi ko boni on jonko dum do woni darsu men on baaw e famude inne deftere ne ko no heburi jaka mi andi ko hon duni ko wieten ko imam an-nawawi ha o windinde deftere ko duni mo ko sabu hebugol hadisaji lo'udi di buyi innugol wonde ma kala windudo hadisaji capannay ma hundi capannay on tigi jeydoyte e yimbe moddube yawmal qiyama e yanube sahidi ben ko dum kankadi o inni minata min kadi on don mi dara si mi hebay ngal gebal jonno yahen ko hombo woni imam an-nawawi sikke wo ala imam an-nawawi ko cernobe molanabe jonno jibinede mabbe gon imam an-nawawi inde mabbe den tigiri ko Yahya ibn Sharaf ibn Muri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad Jum'a ibn Hizam ko dum do woni inde mabbe den tigiri o yi do sa dettinde deftere do fa masalan Riyadus Salihin no ano windi do Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi inde mabbe den tigiri ko dum ko Yahya enen wonde makko Yahya ibn Sharaf an-Nawawi jonno nisbatuhu damme mabbe den sabu damme mabbe den sare mabbe kabe duma jibina don ko nawa innete nawa sare kabe jibina don ko nawa innete nawa woddo ndira ko wiete Damas ko sare wonde takko Damas sidi duma nawa jonnon de sare hani ndi anda ka few wala enen jodi be do be fu ko hondu andirte den ko cae men den se sewoni mi landama joni kono minete mina Muhammad Alfa mina ko lagine mi jeya si mini ko lagine are lagine walli fi yo andu konto mi jeya kun imam an-Nawawi kanyum ko contraire kan de o sare kanyum ko sabu imam an-Nawawi de andira enen ko sabu leyde den andira de kono ko nde o sare kanyum nawa sabu hari hay goto anda fi mayre ko bay imam an-Nawawi yalti nde do sare hande kadi sare de hondum anda jaka siminni imam an-Nawawi haray do mi dammin be e sare den nawa woni sare mabbe de sare kabe jibina don ko nawa ko takko ko wiete Dimash ko takko ko wiete Damas be jibina sare mabbe den non be initira sare mabbe de sare mabbe de lolliri sabu mabbe fanike inne jonnon inne
Imam Nawawi jibinama ko wiyete e sare wiyetede Nawa. Hitande non honde hitande inneno inen 631 ko wiyete ko hijri jibina ɗum ko hawrata ko 1220 et quelque 1220 et quelque ɓe jibina no wawi wono 1223 ni inne hitande nde ɓe jibinade 631 hijri Imam Nawawi jibina e saare wiyetede Nawa. ɓay ɓe heeɓi duuɓi sappo on tuma ben maɓɓe ɗetti ɓe ari addi ko wiyete Dimashqa Syrie. sabu fi andugol ceerno ɓen konto ɓe jeeya ɗum kañum kadi no wallanmi ha famugol deftere. simi landama ko honno saare maɓɓe nden wiyete ko Nawa, ko honto noon ɓe ɓuri janɗo, honto ɓe janngoyi ko Dimashqa. Famike ha ɗo ilnen ɗo haray joni noon ko honɗum innen aɓe jammano ko Abi Zakaria no ko ɗuma innen Muhiddin eɗa mari ɗo Muhiddin ko ɗum Imamu Nawawi jambana kono hari ɓe yiɗa Imamu Nawawi hari on ɗum hiɗayo ɓe ko yimɓe ɓe noddata ɓe ko Muhiddin wurnutuɗo dina ko waɗi no ɓe weltora ko sabu kamɓe hiɗe andi dina ko ɗum dina ko wuruɗo dina goɗɗo wata sakkade ɗum ɗum waɗi hari ɓe jamma Muhiddin kono hari ɓe yiɗa sabu kamɓe ɗen inɗe ɗon hari ɗuma welataɓe ha même kamɓe tigri ɓe inni e yewtereji maɓɓe talibajo ɓe jogui talibajo molanaɗo wiyeteɗo Attar on inni wondema Imamu Nawawi wowli maki e tawde maɓɓe kala innuɗe ɓe Muhiddin haray ɓe weltanaki on enen wano jamanuji hande si on tigui heeɓi si waɗi titriji ɗo on tigui añata kono hari yimɓe ɓawo ɗo ɓe huulay heɓugol titriji goo ha ɗin titriji wona sabu ɓe heɓa ko wiyete mawnitinare ka nder ɓerde maɓɓe ko ɗum waɗi ɓe sakkortono sifa ɗen ɗuma jammoje. hari noon innen kamɓe ɓe jamma ko wiyete Muhiddin joni noon hiɗen andi ka haala men ayne tokora baba Mamadou maɗum ɗuma kamɓe kadi koɓe noddiraynoɓe ko wiyete ko tokora baba ko Abu Zakaria ɓe noddirani jammore maɓɓe ne ko Muhiddin kuniya maɓɓe innina wondema ɗuman ko Abu Zakaria. joni no ɓeyni baba Zakaria Imamu Nawawi noon jombano aslan ɓeɗo ɓe jombano ko fiyonno ɓe ɓeynira ko kamɓe woni baba Zakaria ko inneten hari arabuɓe kamɓe hay sa jiidaki ɓe ɗaɓɓante ko wiyeten ko jammore ɓe wawma inde tokora baba nene Aisha ko nu jamma ko ummi Abdillah e orele ɓe ɗuma jiidanoki ummi Abdillah on maketeɗo ɗon Abdullah ibn Zubair on ɗon ko ɓiɗɗo seydatu inne wondema Asma ko ɓiɗɗo bandirawo maɓɓe kono sa yehi ka defte ɓe nayi seyda Aisha ɓe naɓe on noon ummi Abdillah ko nene Abdullah kono ɓe jiidanoki ɓeɗo kañum kadi ko noon ɓeɗo jiidanoki jombano sabu fiyonu sabu Ibnu Taymiya ɓe nanete Ibnu Taymiya ɓe jombano Imamu Nawawi jombano enen sifato joni ka ɗuma yewtereji ga Imamu Nawawi ɓay woni hewti kaɓe feƴƴina goɗɗo go arnol a landin ene Imamu Nawawi fi hon ɗum an hadisaji buyno woodi piiji ɗin fof nulaɗo jombuno an ronkuɗa jombude o inni wallahi silan andutuno mi jombayno silan andutuno hakke ko tawata occupation on ɗuuɗi yejjintinimo fi jombugol ko ɗum hande enen kono enneten kala mo accali ɓiɗɗo fi mum mutay Imamu Nawawi kañum accali ɓiɗɗo hay e goto kono defte ɗen fof no wolde fi maɓɓe Ibnu Taymiya accali ɓiɗɗo hay e goto kono defte ɗen fof no wolde fi maɓɓe ko honɗum holli haara e wolede fi mum gon ko batte on mbimana kaccugol ko moƴƴi kon ko ɗum wolinta fi goɗɗo ɓawo makko ko ɗum waɗi innen wondema imamu Subki heɗe mari ceernojo noon ne Imamu Subki on inni wondema ɓay Imamu Nawawi heɓama ko wiyete ko innen e leydi Nawa ɓay o heeɓi duuɓi jeɗɗi ñande go no waala jemma innen jalbidi ari waɗi suudu maɓɓe ndi fof suudu maɓɓe ni jalbi sal Imamu Nawawi fini jemma tawi andora ɗo ka nder suudu maɓɓe ɗo ko Imamu Subki ka deftere muɗum woni e sifanade tarjama Imamu Nawawi o inni ya wondema Imamu Nawawi fini jemma findini baabe mum inni mi finimi tawi ɗuma tawno ko e suumayere
o finini babe makko ni andare suudu men dum fo no jalbi be immi hi ala e fuy on tuma babe mabbe bay be yeti ke andube firo ko di be inni Imam Nawawi ko innen ko laylatul qadr on yi bi manam gila hebi duubi jeddi tay o fuddike yi de piji o fuddike on hi de piji ko no Imam Subki ennen a wondam mawbe makko ben non hari ala jawdi ko do Imam Nawawi a jangata be na mama soro makko hari ko gando danira makko ko gando kanko fami makko on hari na gandudo ko Allah subhanahu wa ta'ala yukhrijul hayya min al mayyit mo yaltina ko wuri ande ko may Imam Nawawi no sertidi e cernobe go no wodi haram bemmun ko cernobe molanabe mama sor mabbe ko cernobe mata sor mabbe ko masala Ibn Taymiyyah babe mabbe ko cernobe mama sor mabbe ko cernobe kono Imam Nawawi kanyum la Imam Nawawi hari ben mabbe no jogi bitik nawa kayeya bay Imam Nawawi hebi duubi jeddi be watti be joggino ka bitik yego Imam Nawawi watti hande kadi dartugol alquran on taybe fuddike ya jangude de kiliyan jonno arabe jangude de kiliyan jonno sodanabe no jangude be jangude to be mabbe ni kumpay ko ngando hikun ka bitiki kono jangugol gol mo jokki tum be makko fuddi hiide mande wonde ma kumpay ko do ko jangewo Imam Nawawi jonno bay be hebi ko nyande go non cerno do molana do no inne Yahya Yasin Abu Yusuf al-Marakishi Yasin ibn Yusuf al-Marakishi inne Yasin ibn Yusuf al-Marakishi Marakishi bi mana Marrakesh woni telefon Marrakesh o do cerno ko Marrakesh mo jama ko Maghrib al-Arabi o do nyande go ari o tawi payko koy fo e Imam Nawawi payko koy no habbitade o do tay mo rewa woni amo fe o ari o tawi payko koy no habbiti fijida e Imam Nawawi dogida e Imam Nawawi tay Imam Nawawi no jogi duubi sappo foddi loke jangude alquran on jagol jungo babe mabbe payko koy nono fijude doga dum anno fo ene hide ngande payko sebi duubi sappo haray ko dum ko buri do ko fijuda payko koy ar habbito kambe Imam Nawawi be fijida Imam Nawawi kanyum dogabe ya janga qur'ana hunjo alquran ortuma be mata tebe do Yasin ibn Yusuf al-Marakishi be hi wonde payko koy do fala fijudude Imam Nawawi no dogude janga alquran andarta Imam Nawawi innen wonde ma o be cerno be do Yasin ibn Yusuf al-Marakishi be hidi e ben Imam an-Nawawi be inni kumpay kuma do haray renu kun woni ay sha'anan azima ono mari ko wiete fiyake mawdo si feddido sabu payko kaw jogi don duubi sappo tata fo no fijude payko ko fo arana mo fijugol o inna mo fijata kanko ko jangugol o cerno do tay kanyum kadi ko humpiti do ko mardo experience o inni babe Imam Nawawi wattu e yila yodo o do payko ko no mari sha'anan azima koni hande kadi non bay woni be makko hollitama di piji do hande kadi non babe makko addima ko wiete kasare Dimash addima Damas ko wiete kon inen jandugol tay Imam Nawawi hu jikke ko wiete duma alquran arde janto den do Imam Nawawi bay hewti Damas bay be hewti a Damas lekkol suudu ka be wernana don ko ar-Rawahiyya madrasatu rawahiyya ha do ni lekkol on no Damas don takko ko wiete Masjidul al-Umawi be loja do Imam Nawawi non no sifanade en lere non ka Imam Nawawi heba don hari on tuma ko hombe laami julbe ben ko Ayyubiyin Salahuddin Ayyubi hari on tuma fitan harbu salibiyya hari on tuma himbe no yehi waro himbe kalede julbe ben himbe bonnobe tum sabu won dum Vatican on anda nabuno himbe waro a julbe ben ko on lere don Imam Nawawi heba bi mana Imam Nawawi ko lere fitan kaka fitnaji heewi tum be heba innenga wondema Imam Nawawi hande kadi non weeroyi on nga lekkol don jento den Imam Nawawi ko woni sifana den ko honno kanko mo jangire Imam Nawawi inni wa baqitu nahwa sanatayn la adau janbi bil ard woni duubi didi bami yeyi kami jangata do bayoti ada Damas Imam Nawawi bemma ko hollindirimo e cerno be mbuy hari mo mari darsuji sappo e didi e der nyallanga darsuji sappo e didi duubi jeddi
duuɓi jeɗɗi imamu Nawawi inni o mankali ettugol ɗi darsuji 12 jungo ceernoɓe makko ɓe ɗum noon e ceernojo ɓe ko fannu hande kadi noon honɗum inne wondema imamu Nawawi inni mi waɗi duuɓi ɗiɗi mi wallinali beccal angal ka danki am ko jooɗagol janga ha si ronki soƴƴo yeru ɗum ɗon e fina kadi kontina duuɓi ɗiɗi ka nder suudu makko o wallinali beccal fi honɗum ko fi ɗum hande ɗe wolude fi imamu Nawawi si walatono ɗano imamu Nawawi si tawi woni dartatano imamu Nawawi si ko fino tun a wallina hanno ni fi imamu Nawawi Allah ka wonede duuɓi ɗiɗi ya woni e nder suudu tata hara ko jangugol uddita ndeɗa ɓanta ndeɗa tata hara beccal ma walaki ka dankima imamu Nawawi ko ɗum sifani imamu Nawawi kañum kadi inni talibajo maɓɓe o maki wondema imamu Nawawi harno ɗerta darsuji 12 e nder Damas darsuji imma ka ɓe yata ɓe sharha ma ɓe yata ɓe sellina ɓe inni a wondema kadi koɓe janggayno kon fof ceernojo maɓɓe o sino jangnodeɓe no kala ko ceernojo maɓɓe on haali maaki ɓe winde ka deftere bimana ɓe waɗe calir tawti noon kañum kadi ceernoɓe inni dewe ɗe ɓe jokkunoɗen imamu Nawawi inni wondema gila ɓe woni Damas ɗon ha hande ɓe ɓanni daali ñameteji ɗiɗi sike ɓe ɓaali ko ɓe ñamata pileti umno ɗo ko maaro pileti umno ɗo ko tew ɓe ala tan ɗum ko hunde wotere ɓe ñamata fiyo ɓe gayno ɓe ɗefta innen kañum kadi windugol ma ɗum janggugol ma ɗum ko fi ɗum hande imamu Nawawi winowode imamu Nawawi kañum kadi honɗum ɓe inni wondema hari si imamu Nawawi no seppude yimɓe ɓen sikka imamu Nawawi ko fetuɓe sabu haray ɓe dartude koɓe hunji ko hari goɗɗo wata yewtude e maɓɓe ka lawol si ɓe iwi oɗo dars hiɓe senade oɗa dars ɓe yewtidata ha e goto ko dartugol koɓe ɗuwannoto ko waɗi defte maɓɓe ɗen hande no wolede fi mum imamu Nawawi kadi jaɓali ñamugol dimɗe ɗen siri eɗe Damas eɗen andi a Damas julɓe sahabaɓe naduno toon dina kono sendano leydi ndin hakkude piruɓe ɓen si ɓe bana leydi ndin ko waqf imamu Nawawi jaɓali ñamugol dimɗe Damas ɗen fi tun wota ɓe hawrodir e dimɗe tawa ɓe haara ko miskinaɓe ɓen hannoɗe ñamude hakke ko tawata ɓe ruuɓi innen hande kadi noon ɓayɓe addama ɗon on tuma ɓe seeni ko wiyete ɗuma hajju lanɗo goo noon laaminoɗon on tuma o windani ceernoɓe fof tawi imamu Nawawi joni watti jannugol o windani ceernoɓe fof windi ceernoɓe fof no hani yeytade talibaɓe mum ɓen yoɓe addu buuɗi fi ko inne wondema militaire ɓe ɓen wallite fi sakkagol ayɓe ɓen imamu Nawawi kañum ceernoɓe fof siini laamu ngun ari a siñay talibaɓe ma ɓen jonna ɗin mbuuɗi fof jonni imamu Nawawi kañum inni jonnata lanɗo o nulanimo ɓeyni ko fi on ɗum woni hanga jonnata o inni ndelan jonna koye taw hara an e ɗeygure ma nden kadi onon hiɗo ñamude ko weeli ɗon waali ko weeli ɗo ɓorni ko weeli ko tuma accuɗon ɗum ɗo wa'uɗon wa amen simen itta konko landiɗon men ɗo bimana kañum kadi on hari o hulata wolde gonga imamu Nawawi ka ɗuma raɓɓinɗingol haray ala lannitoroɗen defte ɗe imamu Nawawi ɗuma windi ɗen mo windi dolle defte e hoore ko duuɓi 45 o wuuri 45 ans ɗe defte ɗe wonɗen e sifade ɗo fof ko ɗo sabu hari himmo mari ko wiyete ikhlas no jeeya e deftere nde o ɗuma windi al itiqad e sharhu muslim al azkar riyadu salihin 40 nawawiya nde falɗen e janngude ɗo at taqrib wa taysir irshad sharhu sunanu abi daoud at talkhis sharhu al bukhari ɗuma fiqhu on kañum kadi rawdatu talibin minhaju talibin idahu fi lmasalik al majmuu sharhu al muhazzab ɗum ɗo fof koyde defte ɗe imamu Nawawi windi tahzibu l asma'i wal lugat tahriru fi alfazi tanbih ulumi l qur'an kadi attibyan fi adabi hamalati l qur'an azuhud fi ruɗagol mo windi deftere bustanul arifin koye hitande noon honde mo feƴƴini koye hitande 673 ille ɗuma 673 ko 631 afwan non 676 o heɓama ɗo e 631 hijri o feƴƴini 676 hijri 45 ans
45 an ɗe defte ɗo fof ko ɗo mo jangi ko ɗo o windi ko ɗo ɗumanni fof haray kon ɗum janganɗen tarjama makko ɗo ko yeetagol e wondema man arada al ula sahara al layali siɗa faala jangoyo inne ko anni a hiira e jemma ɓeɗo ɓe hiruno jemma ɓe jooɗi tawi ɗanta ko watta puy ko windugol ɗaɓɓita ɗumannoɗa ko ɗum waɗi hannde ɓe accali ɓiɓɓe saabu en innimo joom baali kono hoore ko accali ɓiɓɓe kon caliba ceerno ɓe buyno woduno e jamanu makko kono sa udditali defte ɗen andata fi ɓen ɗon imamu nawawi kala suudu ndu natuɗa julɓe ɓen a taway defte makko ɗen ko holli ko wondema enen kadi ɗen hani jembintinde ɓeɗo fi janggo yo wodu ko accuɗen haɗa eɗen hatta ka darsu men no hande inchallah gila ko wiyete darsu men aro enen en fuɗɗoto jangude hadisaji ɗin haɗa ɗo ko tarjamatul muallif waɗuɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh